Zahvaljujem se, dobar dan svima, pozdravljam vas ispred Inženjerske komore Srbije. Ovo što ću ja nekoliko slajdova posvetiti samoj komori je zapravo u saglasnosti sa ovom temom ovde, to je znači brzina izdavanja građevinskih dozvola, privlačenje investitora. Mi smo tim zakonom 2003. godine hteli da prebacimo deo pre svega odgovornosti i da rasteretimo administraciju i da sam postupak izdavanja dozvola od pre svega urbanizma pa do same izgradnje prebacimo na struku. I mislim da smo napravili tu Inženjersku komoru Srbije. Mnogi misle šta će nama ta još jedna komora, misle da je to privredna komora, nije. Dakle, ovo je komora profesionalaca. Ima nas 23.000 i, kao što sam rekao, zakonom 2003. godine osnovana, obuhvata sve inženjere, da kažem, koji su u ovoj materiji, a to su prostorni planeri, zatim tu imamo urbaniste, zatim arhitekte, građevince, mašince, električare, saobraćajce, inženjere tehnologije i ostalih tehničkih struka, a sada ćemo, vidjet ćete iz ovog izlaganja, zajedno sa ministarstvom uvesti i licencu za energetsku efikasnost i za zaštitu životne okoline i ima još nekih zahteva da se to još proširi. Dakle, 23.000 članova, a ukupno 38.000 licenci. Jedna smo stvarno od najmasovnijih, možda je samo Grčka komora koja ima 100.000 inženjera, veća od naše. Kako to da smo recimo čak veći i od austrijske i od nemačke? Pa tamo su podeljene, posebno imaju arhitekte, posebno imaju komoru građevinaca i možda mašinci i električari su zajedno s građevincima. Dakle, dosta se toga podelilo, nije lako čak ni profesionalce objediniti, ali evo kod nas to još uvek funkcioniše. Ono što je takođe važno, ovde mi smo potpuno kao struka otvoreni, ono što se kaže sloboda kretanja kapitala i znanja, i mi imamo čak 40 licenci stranih državljana, od toga su aktivnih 5 licenci, poslednje koje smo izdali, to je za ovaj most na Adi, gospodin Steinhuler, Minas i ne znam kako se zove još treći, koji su projektanti praktično. Znači, po našem zakonu o planiranju izgradnje, a mislim da je to intencija svih ovih vlada posle promjena oktobarskih, da se otvorimo prema, i to je na kraju zahtev bio i Svetske trgovinske organizacije, da se otvorimo prema pre svega tim stranim investitorima i da omogućimo da i strana lica kod nas mogu da projektuju, ali smo postavili normalno uslov da je to na bazi reciprociteta i onda smo, dakle, za ove nemačke državljane dobili zahtev od njihove komore da se izdaju te licence, normalno sve u saglasnosti i zajedno sa našim ministarstvom. Oni su morali da pokažu neka znanja od našem ustavu, zakonima i tako da se na kraju zbog same izgradnje kod nas može se odu i u zatvor, da znaju zbog čega mogu da odu, ne daj Bože, ako se tako nešto desi, da se sruši nešto, da odu i u zatvor. I oni su to uspešno normalno uradili. Imamo i 3 Slovenca i uslov je, dakle, da dobiju nagradu na nekom međunarodnom konkursu. Da li je to arhitektonski, da li je to građevinski, kao što je ovaj bio ovde za izgradnju mosta na Adi, tu su dobili, kao što znate, POR i onda su njihovi inženjeri potpisali i tako su dobili dozvolu. I ovde je dat uslov, znači, po principu reciprociteta i da dobiju nagradu na nekom konkursu, strana lica mogu dobiti pravo da rade kod nas sa našom licencom. Mogu da kažem da u Evropi, bez obzira što se tako lepo priča da je to sve slobodno i tako dalje, nisam siguran da mogu baš tako lako Italijani da rade u Nemačkoj i obrnuto, možda između Austrije i Nemačke to funkcioniše, a pogotovo između Francuske i Nemačke nisam siguran da mogu tako inženjeri slobodno da rade. Prema tome, tu smo ostvarili neki napredak. Svaki projekat mora biti, to je po zakonu o planiranju izgradnji od 2003. pa svih ovih promjena koje smo imali 2009. i 2011. Dakle, mora da bude potpisan od odgovornog inženjera i ovako izgleda ta licenca. Uveli smo osiguranje profesionalne odgovornosti, to opet povećava konkurentnost naših članova i mi imamo slučaj poslednji ovde iz Užica da je elektroinženjer povezao suprotno na nekoj opremi kablove, pa umesto struja da idu u jednom smeru, krenulo u drugom, pa su ti elektromotori pregoreli, ali osiguranje ćemo pokriti svu tu grešku. Znači, može i u radu da se greši, ali zato postoji osiguranje. Imamo i sud časti, normalno. To je ono što mi smo insistirali od 2003. godine, siguran sam da i ministarstvo u sadašnjem sastavu, Aleksandra Damjanović-Petrović je bila sve vreme prisutna i kad smo mi ovaj zakon radili, ne mogu neke stvari da se proguraju lako u sekretarijatu vlade.
recimo, jedna od stvari koje smo se mi zalagali još tada je da svi ovi koji izdaju dozvole i potpisuju te dozvole u sekretarijatima budu na neki način licencirani i da odgovaraju i pred strukom, a ne samo, da kažem ovako, pred sudovima. Nažalost, nismo uspeli u tome. Ima i tu opravdanja, neki pa kažu svi nećete moći da nađete u Surdulici, čak tamo inspektori ne mogu da nađu inspektor odgovarajuće struke, a ne da nađemo ove zaposlene u sekretarijatu koji će da imaju fakultete ovih inženjerskih struka, tako da to uopšte nije moglo da prođe, bez obzira što se ministri zalažu. Imamo permanentno obrazovanje, to je jedna od takođe važnih stvari koje organizujemo u našoj komori. Sada ćemo to da uvedemo zajedno sa ministarstvom da bude obavezno, kao što to imaju i lekari i ostale struke. Jedna od stvari je i arbitraža kojom se bavimo. Vi znate da je izvršni postupak jedan od problema koji je povezan i sa dovođenjem stranih investitora, da dugo traju sudski procesi. Mi smo recimo jedan uspešno završili ovde, to je bilo između Direkcije za građevinsko zemljište i Ratka Mitrovića za izgradnju Južnog bulevara, gde je došlo zbog prekoračenja rokova do oštećenja praktično privatnika koji su imali tamo radnje, prodavnice nisu mogli da rade i ljudi su s pravom tužili i onda se stručno je problem bio ovde i mi smo uspeli nekako da usaglasimo i Direkciju i Ratka Mitrovića i to je onako brzo rešeno. Jedna od stvari koju smo podržavali to su eurokodovi. Naši inženjeri moraju da projektuju objekte u saglasnosti sa regulativom i normama koje važe u Evropi. Jedan od tih je Eurokod 8. Mi smo videli sada da je bio zemljotres u Kraljevu i naši inženjeri su osposobljeni potpuno da rade po tim eurokodovima. Tu se odnosi takođe i na druge ove segmente, pre svega mašince, električare, ne samo za građevince. Eurokod 8 odnosi na građevince. Što se tiče podzakonskih akata, imamo jako dobru saradnju sa ministarstvom. Sada smo predali ta dva pravilnika o energetskoj sertifikaciji zgrada. To je opet nešto što je stvar koja je krenula u Evropi posle onih kriza, pre svega sa povećanjem cena nafte, nedostatkom tih fosilnih goriva i mislim da je jedan od pravilnika koji će vjerojatno je prioritet u ministarstvu konverzija ovog zemljišta i legalizacija, ali mislim da i ovaj pravilnik će pre svega, mi na to gledamo kao mogućnost zapošljavanja novih ljudi, jer treba da se obnove sve ove naše zgrade. Kad se uvede pasoš energetske efikasnosti, to će povećati i cenu samih tih nekretnina koje se budu rekonstruisale u saglasnosti sa tim pravilnikom, ali će s druge strane omogućiti pre svega tim stranim firmama, proizvođačima. Nema mnogo kod nas, da kažem, razvijene industrije koja je u tom pogledu, to su sve ove velike firme BASF, zatim Knauf, proizvođači razne opreme od termostatskih ventila i ostalih stvari koje su vezane za, a da ne govorimo o automatici i osvetljenju koje je takođe važno u energetskoj efikasnosti. Što se tiče međunarodne saradnje, mi smo član Evropskog saveta inženjerskih komora i ovde je jedan od sastanaka koji je održan u Beogradu, to je bio izvršni odbor Evropskog saveta inženjerskih komora, koji se takođe bori za status pre svega inženjera u okviru Evropske unije. Što se tiče legalizacije, glavni uzrok je, to smo videli ovde iz izlaganja ministra, da su uglavnom ratovi koje smo imali na ovom našem područjima i pre svega nedostatak planova. Videli smo i gospodin Tesla je rekao šta je urađeno sve u Republičkom geodetskom zavodu na izradi katastra nepokretnosti. Prvi pokušaj je bio ministra Ivkovića 1998. godine, znamo da je tada 1 ili 2% izvršena ta legalizacija, onda smo mi pokušali 2003. godine, kod nas se prijavilo 450.000, ja moram da priznam da je to bilo na kraju našeg mandata i onda je došao ministar, to je ministar Velimir Ilić, koji je mislio da legalizacija ne treba dalje da se gura, nego je pre svega radio puteve po Srbiji, što je možda važno za Srbiju, ali nisam siguran da je važno za privlačenje stranih investitora i posebno je radio te puteve po selima. Dakle, sve su to razni aspekti kako je koji od ministara gledao na to. Svi volimo da se hvalimo, ali na kraju dođe, što kaže, sudnji dan kad drugi sude o nama, tako da može da se vidi ko je šta uradio. Dakle, od našeg ovo je, ja mislim, 9-10% možda legalizovano tada i videli smo da je i problem bilo ovo što nije bilo privatno
građevinsko zemljište. Ustav iz 2006. godine to omogućio i hvala Bogu da je Aleksandra tu, ona je to nastavila i baš se i tom materijom i bavila. Dakle, iz 2009. godine i ove sad promene iz 2011. prijavljaju se, mislim, ukupno jedno 750.000, možda i više, to će se tek znati kad se bude taj proces uzeo maha, kao što je rekao i ministar Dulić, i stvarno treba dati podršku maksimalnu i ne samo ministru, ne može jedan ministar to da uradi, ne može ni jedna vlada to da uradi ako se ne angažuju gradovi i ako se ne angažuju pre svega vlasnici tih objekata. Gradovi u smislu da ne mogu da budu skupe te nadoknade za legalizaciju, vidimo da je ministar to uspeo da ih ubedi, ali to je sada kod nas problem što se to ide na ubeđivanje. Znači, ministar ne može da donese zakon da kaže da će, ne znam, u tom i tom gradu biti tolika nadoknada, to je ustavno pravo, dakle, samih lokalnih samouprava da određuju koje su to cene. Što se tiče restitucije, ovde gospodin Parivodić je već rekao, mi smo uspeli 2003. godine jer smo imali ograničenja za izgrađeno građevinsko zemljište, za neizgrađeno smo uspeli da vratimo po tom članu 84 ranijim vlasnicima i to zemljište bilo u prometu. Iako je u Ustavu pisalo da je gradsko građevinsko zemljište u državnoj svojini. Po tom zakonu našem iz 2003. godine Ball Packaging je prvi u Srbiji dobio privatno građevinsko zemljište. To nije bilo uopšte lako, to je išlo i preko Direkcije za imovinu i tako dalje. Tu smo imali onako baš vratolomnu gimnastiku, ali smo uspeli tu prvu, dakle, fabriku kod nas da dovedemo koja ima svoje privatno građevinsko zemljište. Sada je posle toga promena izvršena ovoga Ustava pre svega i omogućeno i za izgrađeno građevinsko zemljište da bude u privatnoj svojini. Moje lično mišljenje, a to je gospodin Parivodić već i rekao, da sve treba da se što je moguće i gde je moguće vrati u naturi. To je najpoštenije i najjeftinije pre svega za državu i niko tu ne može da bude toliko oštećen. Ako je Nemačka otprilike jedno 100 milijardi, ako sam u pravu, eura za istočni deo Nemačke dala za restituciju, možete zamisliti koliko su to sredstva. Vi znate da je budžet Srbije oko 6-7 milijardi eura, prema tome to je za nas nemoguće, a da se samo izvrši, dakle, obeštećenje, ne može se sigurno to uraditi i za duži niz godina i ne može biti pre svega pravedno prema ranijim vlasnicima. Mislim da nije problem da se napravi ovo što je koleginica pitala gospodina Parivodića, da se napravi ugovorni odnos između vlasnika zemljišta i vlasnika stana, a da će taj vlasnik zemljišta plaćati porez državi, znači neće ni država biti obeštećena i na taj način je najbolje da se taj proces do kraja završi. Jeste to, da kažem, zakon koji zadire dosta i verovatno sami političari, kao što znate u ovim zemljama u tranziciji najviše politika odlučuje i moj apel je da ipak treba svi da nastojimo da što više stručnjaka bude i u ministarstvima, bar na nivou pomoćnika i na to imamo sreću opet u ministarstvu, sada se zove prostorno planiranje, rudarstvo i zaštite životne okoline, ali bi trebalo na konkursima birati bar zamenike i pomoćnike kako bi što više stručnjaka bilo na kraju, da ne bi samo ipak političari odlučivali. Ovo je zakon i taj zakon restitucije je pre svega stvar koju treba struka da donese. Ja bi time završio. Mislim da je važno da Srbija ima ministarstvo građevina. Sadašnja ova struktura i vlada nije kriva što to nije slučaj, ipak je to ona vlada prethodna Koštunice, kao što znate kad je bio Velimir Ilić, on je napravio neko ministarstvo kapitalnih investicija, praktično se građevina ugasila. Kod nas komparativne prednosti sa drugim zemljama, pa i ovim okruženju u Evropu su poljoprivreda, verovatno energetika, turizam donekle i građevina. I građevinu treba posmatrati kao jedan od pre svega izvoznih potencijala Srbije, ali zato mora država zaista da stane, mi nemamo više te gigante, sad slavi u četvrtak, ja mislim, nego projekt 60 godina postojanja firma koja je nekad bila na 50. mestu, sad ne znam nažalost na koje, ali je preživjela. Svi ovi drugi giganti su na kraju se ugasili, mislim da je važno da postoji u vladi Ministarstvo građevina. Hvala.